August ni som ni Pathum Times of Mizoram News Analysis clear to te chibai MLA Pathumin Kuki-Zo Council an hnol ming buaina ala top lo Mizo lo chu bom khatakan lu theina ming aom lo ti alang fia ta zel August ni som ni pahni nimin khan ti pai muk bial tu MLA ngur sang lur sana te chuan mai ni ni sang ni som ni palia Thuchhuah alo siam to ang khan Kuki-Zo mi har nomenclature athlop thu apuang non le a ami mal du dan mai ni lovin abial mi pui Pherzol district chunga mar mi pui te du dan anga kal ani thu azia ka nambil ming anga in kona awmani si chuan mar sak ming hnol zonga malak na hrim hrim athlop lo ti apuang ani than lon bial tu MLA vungjagin walte point nimin August ni som ni pani vek khan Thuchhuah asiama paite schedule tribe ani thule zomi hnuaya ani thu soin Manipur non Naga tribal teng kona nomenclature siam ani don chuan zomi hnolna apom thei don lova tun hnaya Kuki-Zo man ani hi abial mi puiten in bumna anga an ngai thule an pom thei lo thu apuanga nam tin te huap zo zomi Kuki mar adu ber thu soin he nomenclature in kona hi mangwar turin pol tin te angena zomi puite tan muanna in pum khatna le masorna om theinan I thok tlang ang u tin azia kani Chorchan purbial tu MLA LM khaute point voin August ni som ni pani khan Thuchhuah asiam ve boka tun hnaye zo fa ten kona nomenclature atan Kuki-Zo manlarani chungchang soin Manipur zo fa te huap zo ber in kona chu Kuki-Zo mi mar ani a he nomenclature hi MLA somten Manipur boitir phatatanga anlo manto sa ani a kan vai huap zo ming man sham sham hi kadu bera zomi tello ming kapom thailo ti na zia MLA Pathum te Thuchhuah en hian engkim inron khom hnuwa in tiamroala chua ani ti alanga asanga chua kherlo point Thuchhuah in trom siam jok ta se amoi jo kangem o ti turani kan thupuya khan MLA Pathumin Kuki-Zo Council an thloplo an hnol kan ti a MLA Pathum te ringot hi chuan afun kim lo dewa Chorchanpur district le Pherzol district mi puiten Kuki-Zo Council an thloplo ti ta zo kila zo united du lova Kuki-Zo Council kan din le kher hian buaina ahin chhuazia kan rethiam tawng chu kan channel atang hian minga kan buaizia kan soifowa Mizoram NGO Coordination Committee in Chaber Tura Ariat Zo United Adwan Kha Kuki in Titen an Pomdu Lova Kuki atel ma chu mitakhan chuk ang main akam tatlata an ngai mo ang rengin Kuki tel anita a July ni som ni pakwa Kuki-Zo Council apian hnuwa kan buaina zong hi Zo United kan hnol wanga thleng ani kan ti thei ome dikta ka soichuan Manipur non Naga tribal te hi lo in do to te kan ni a keima ni mai chuan kan in rel fel thei lova alaya iswa ronding le ro kan ti thei tak tak si lo unaw te bum hlau reng rengin mun khata kan meetinga benara chuan unaw ti lian tokin kan tara kan rilru ero Kuki supremacy wangin ahlau thongani Mizoram NGO Coordination Committee chuan thlaibik neimia lovin ming thadeu mai zo aron vor chuaka khovel chung le pon thlengin hei ai huap zau inclusive nomenclature hi aom to lowang alphabet letter pani lek hetianga fun kim si hi aom to lo union territory minga zolen emo zo united zo kan hantile anga Kuki tepo an lo manga Kuki hnuaya lam ve thailo tha do tepo an vuibik hau lowang zo hian min vo huam kim tak em amaro chu heng beisei na te hi athamral tameka Zo United hi nomenclature mai ba ka kan ram hinga tan po alam han tlak ta chewa United States of America United Arab Emirates te aom thei chuan Zo United emo United zo hi mingmoi lo ane bik hau lowang tlai chele der ero alani lo Kuki vulen tumnaril ru hi MLA Pathum district pani mi puidu dan hian achem kyang thei hlau chuan Zo United hi kan la thiat om kan threlova kan la din tharle thei hi karing tata
Mizoram NGO Coordination Committee po hian Zo United chungchanga Manipur zo fa te din na ti chiang se adu lo zong chu hanzil haw ve sela kan zia deuh nge yang lelama chuan ngai dandang apiang thei boka Mizoram NGO Coordination Committee hian commitment tumna tak tak omlovin rundala Zo United kha lo siam ve mai an ni em ti te rilrua alang keiniang paberve taktan chuan Mizoram NGO Coordination Committee meu chu pathian dota Manipur zo fa te chunga rola theitur bera kan ngaya akha to ka zo face khompui lian buat sei fo tu te point tun hi ataka zo face khompui parchwa tirhun avani mai omve ti te an ngai twa phalo nge ni o kati thirna danga chuan zo fa ten pum khatna kan ti fo hi halral thilhan mai cham ang deuh ani na la ya oma kan comfort zone him zalen le nuam kan ti na mun te enge mochena anghong dona Mizoram point chumi manchu apek ve ngai dona Mizoram zalen le him taka thin kha mun sang sanga tanga kan kal khoma kan lu tani chuan ngong anei nge yanga anei mek ta po ani thei zofa ten pum khatna kan Jerusalem din tur hian Mizoram NGO Coordination Committee hian mo phurna sang tak anaya ruam manna hau silova Mizo zo na thlak inti vek ringot hi atok lowang tun Manipur buaina thua po kuki te Mizowan inti du lo chan le adang ten kuki inti an du lo chan hi zirchian ngai Mizoram NGO Coordination Committee kova in hat ni in kangaya heng har satna te siam rem tim lova in pum khatna ringot kan tlangau puini chuan Mizoram politician ten mathlir nei lem lova ramkal siam anre langin zofa ten pum khatna hi mumang rama thamral tur ani ve thei tlatani Many som pasari sang ni som ni Pathuma Aizol huna Manipur non Naga Tribal MLA Pakwa Tribe Apex Body le CSO meeting resolution number 2 in are langin Core Committee on Separate Administration Movement Korsam kha apianga Zo United apian khan Korsam le Join in P Council chu thiat ani a amaro chu Kuki-Zo Council apian khan Zo United thiat ani thu kan hulova chuti lai chuan Kuki-Zo Council chu van khup hnuaya Manipur non Naga Tribal te chunga thunei na sang ber nai tu CSO zong chunga leng angin an siama chutiang khopa thunei na in pe dictator ang hialalal chu MLA pathum le an bialmi puiten an hnolta tina ani a thlakhat empo akal main athan tur kan lai thuk le ta viau maya dam khochuak zo takang mo